Prajurit Resimen Infanteri Bermotor ke-30 Angkatan Bersenjata Rusia mengeliminir pertahanan Ukraina di Kursk. Resimen yang beroperasi sebagai formasi grup pasukan Sever dan didukung oleh artileri dan penerbangan terus melenyapkan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Komandan Detasemen Penyerangan dengan tanda panggilan, Miraz, menyebut pertahanan Ukraina di Kursk sangat rapuh. Musuh berusaha melakukan serangan balik dan menerobos ke Berdin. Tujuannya menghentikan laju Rusia ke arah Kursk. Tindakan AFU tidak berhasil. Musuh kehilangan sejumlah besar pasukan, tank, kendaraan tempur infanteri, kendaraan tempur lapis baja, dan kendaraan anti-rintangan. Pemimpin peleton UAV dengan tanda panggilan, Makar, menceritakan tentang keterlibatan pasukan lapis baja musuh. Prajurit yang menyerbu selama operasi penyerangan memenjarakan beberapa prajurit Ukraina. Militan AFU mengeluh tentang penembakan saat mendekati pemukiman. Seperti yang dikatakan salah satu dari mereka dikirim ke pembantaian. Seorang komandan detasemen penyerangan dengan tanda panggilan, Miraz, menilai unit penyerang AFU. Moral mereka adalah hukum karena mereka dikirim ke pembantaian. Несли боевое дежурство, поступила задача выдвинуться для предотвращения наката врага на нашу позицию. Танк «Челленджер», первым мы его отработали. После этого остановили трал, который осуществлял разминирование дороги для подъезда к нашим позициям. После чего отработали модернизированный Т-62, остановили, поразили, уничтожили ББМ. Нас почали обстрілювати на під'їзді, потім ми сховалися в погрібі. У нас було багато трьохсотих. Нам сказали ждати до ранку. Ми до ранку сиділи і зранку 30-й полк був прикомандирований до 82-ї 2 неділі назад. До цього був ЗРП взагалі мобілізований 11 вересня. Нам приехали, сказали занять село и держать тыловую оборону, все. Ни саперы, ничего, там сказали, никого не будет, типа, никого стрелять, ничего, просто